Evet. Kızancıkları kızamık tuttu. Kızancıkları mı? Fatma, buyurun Fatma. Fatma bırak. Geldim size komşu kaldı. Gülçin Santırcıoğlu'nun kökleri Makedonya'ya dayanıyor. O oyuncu değil, bir şarkıcıdır. Sanat geçmişini Harika Pazar'a şöyle özetliyordu. Ben oyunculuk okumadım. Ben opera bölümünde okudum. Tercihim daha çok sinemayla ilgilenmek. Ama bu çok güzel bir proje olduğu için çok istedim bu işte olmayı. Hiç nazlanmadan kabul ettim teklif edilince. Elveda Rumeli'den önce de dizilerde oynamış. Bir iki dizim oldu, hatta işte yapımcımız Tarkan oradan biliyor beni. Fakat ben birkaç sinema filminde olmuştum. Elimden geldiği kadar o tarafta bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte Gülçin Santırcıoğlu'nun şarkıcılık günleri. Ben yıllarca dizi şarkıları söyledim. İşin arka tarafında olmayı biraz tercih ettim. Mesela kulağımıza yer eden... Yabancı Damat'ta falan. Gökhan Kırdar'la çalışmıştım. Bazı yerlerde şarkılar söylüyorum. En son Badem diye bir grupla düet yaptım mesela. Şarkıcılık aktif olarak devam ediyor. Ben Soran'a şarkıcıyım derim zaten. Peki albüm yapmayı düşünüyor mu Gülçin? İlle bir albüm olmak zorunda mı bilmiyorum. Ben sürekli şarkı söylüyorum. Benim etrafımdaki insanlar beni dinliyorlar zaten. En son Özlem Tekin ve Badem'le çalışmış. En son işte çok güzel bir şarkı o. Badem'in Özlem Tekin'le yaptığı bir düet var. Onun akustik versiyonunu yaptık son albümlerinde. Çok güzel bir şarkı bence. İnşallah ben de güzel olmuştur. Elimden geldiği kadar söylemeye çalıştım. Albüm çıkacak yakın bir zamanda, bir haftaya kadar. Gülçin Santırcıoğlu bir sinema filminde de rol almış. Eylül'de vizyona girecekmiş. Bu diziyi çekmeden önce İki Çizgi diye bir film çektim ben. Selim Evci yönetmeni. Şimdi festivalleri zorlayacağız birlikte. Çok beni heyecanlandıran bir proje. Atina'da Film Festivali'nde tanıtıldı. Şimdi Berlin Film Festivali'nde de dağıtımcılara minik bir gösterimi olacak 10-15 dakikalık. Heyecanla onu bekliyorum. Ummalı bir çalışmayla karşılaştık Hürsi Çan'da. Öyle ki dizi ekibi çekimlere tam gaz devam ediyordu. Hayırlı sabahlar Vahide. Hayırlı sabahlar Zarife. Komşu. Ne komşusu? Biz de buradaki eve taşındık. Temelli. Temelli de Fatma! Olamaz. Baba! Anneciğim! Kızancıkları kızamık tuttu. Серия с Богом Румелия тя напуща Битола. Gerizekalı değil. 2,5 години Bence от почетък от patavatsız diye düşündük. Hepimiz oturup konuşmuştuk üstüne. Patavatsız, hani nerede ne söyleyeceğini bilmeyen, duygularını çok hemen açığa vuran, işte yani Alex çok uzun sürdü Zarife'ye açılması ama benim açılmam bir saniye sürdü yani. Hani sevdiğini seviyorum diyor. Böyle gösteriyor, öyle konuşuyor filan. Net yani, net bir karakter. Çekimlerden arta kalan zamanlarda Türkiye'ye dönüyormuş genç oyuncu. Dizide ıspanak düşkün olduğu için gittiği yerlerde bakın ne gibi ilginçliklerle karşı karşıya kalıyormuş. на најгледаната турска серија во Турција, продуцентите одлучија дека дојде време Збогум Румелија да ја каже Збогум на Битола. Причините за одлуката никој од филмската продукција не ќе да ги објасне и јавно да ги соопшти. Иако се шпекулира за прекинот на снимањето на серијата, иако се шпекулира стои падот на снимањето, во која е популарноста на серијата во матичната земја. Во македонскиот продукцијски тим, сектор филм, вклучен во реализацијата на Збогум Румелија, се уште немаат официјален став за новонастанатата ситуација. Потврдија дека снимањето е прекинато во 83-та епизода, но не сакаат да коментираат било што од гласините. Велат дека и тие се шокирани што на почетокот на новата сезона снимањето се завршува и покрај очекувањата дека тоа ќе се случи следниот април или мај. Неизвестноста за снимањето дали ќе продолжи или не, за снимањето на серијата ги натерало продуцентите од Турција дел од опремата да остават во Битола, а не ги прекинале и договорите за
закуп на неколку магазини, цински простори во градот. Инаку присуството на филмските работници ја заживеа Битола, особено што голем дел од граѓаните беа ангажирани во самата серија не само како артисти, се извинам статисти, туку и на разни други основи помага околу снимањето. Бенефитот го почувствуваа и дуќаните од старата чаршија, каде што во повеќе Tanıyalım istiyoruz küçük yıldızları. Senin ismin ne? Esra, Esra. Senin? Özlem, Sen kaç yaşındasın? 8. Rumeli'nin setinde hava çok soğuk olmasına rağmen kendilerini rollerine kaptıran başarılı oyuncular soğuğa hiç aldırmıyorlar. Sönmez'e rastlıyoruz çocuklarla vakit geçirirken. Tanıyalım istiyoruz küçük yıldızları. Senin ismin ne? Esra, Esra. Senin? Özlem, Sen kaç yaşındasın? 8. Ha? 7. Yalan 6. 6. Sonrasında öğreniyoruz ki sesleri de güzelmiş miniklerimizin. Клиентот, каде што се одигруваше целата драма. Пред две години председателот на Република Турција Абдула Агюл лично присуствуваше на снимањето на серијата во Битолската чаршија. Приказната збогум Румелија е блиска не само на обичниот турски народ, туку и на македонскиот. Таа е животна приказна за сиромашниот млекар Рамис и неговото семејство и се зборува за времето кога османлиите се повлекуваа од Балканот, а Рамис мора да го напушти селото и да замине од Румелија. ТВ серијата ја режисираше познатиот турски режисер Сердар Акар. Çok hemen açığa vuran işte Alex çok uzun sürdü Zarife'ye açılması ama benim açılmam bir saniye sürdü. Hani А покрај сектор Филм Македонија, продуценти беа и Јадан Филм од Турција. Збогум Румелија се прикажуваше на турската телевизија АТВ секој понеделник во 20 часот. И секоја епизода беше гледана со најголемо внимание од најмалку 30 милиони гледачи. Битола е регионот околу неа кој се особено горди што едно вакво импозантно телевизиско остварување своето привремено живеалиште го најде токму тука. Белегот што екипата на Збогум Румелија го остави во Битола го препозна и телевизија Осмо3, која минатата година ја награди ТВ серијата со признание во рамките за најдобрите од Осмо3 телевизија. Збогум на Збогум Румелија. Ексклузивно на Осмо3 телевизија ќе се прикажуваат последните 3 епизоди од 80-те. Трите предпоследни епизоди кои ќе се даваат ексклузивно на Осмо3 телевизија и тоа на 15, 16 и 17 мај во 20 часот. Осмо3 телевизија и тоа на 15, 16 и 17 мај во 20 часот на Осмо3 телевизија или пак на нашиот вебсайт osmo3.com.mk во живо Осмо3 телевизија. Доколку ги пропуштите, репризно можете да ги гледате во рубриката Медиа центар Осмо3 телевизија. Збогум на Збогум Румелија.